Эжем кечээ менен берген акчаны картаңа салдыңбы? Ооба. Анда мага идинти сап берип турчу. Анча мага бердиңби? Ой, берем, акчам машинада калып кетиптир. Кой, бербей койсун сен. Кечке мал берем. Сөзсүз бергиле. Кайка кетасың? Мен акчамды бербейсиңби? Берей бол. Жатасың да мен акчамды бербейсиңби? Берей, кече берем дегенсиң. Бер тезирээк. Мен акчамды бересиңби? Берей, кече берем дегенсиң. Соң экен, мен сен бая карыз бере элексиң го мага. Мурда идинти салдырдың го. Берип кой, мага керек болду. Тууган күнүң менен. Ой, рахмат. Мен акчага бир нерсе алып алабызмы? О, рахмат, чоң. Жана карыз отдельно төлөйсүң да. Анда эртерээк берип коя.